Knez Lazar Hrebljanović, heroj koji je izabrao carstvo nebesko. Knez Lazar je rođen 1329. godine u Prilepcu. Njegov otac Pribac Hrebljanović bio je visoki zvaničnik na dvoru cara Dušana, kasnije dvoru cara Uroša. Lazar je odrastao na dvoru cara Dušana, kasnije na dvoru cara Uroša, nekako gdje je stekao obrazovanje. Bio je oženjen Milicom, čerkom kneza Ratka. Imali su 8 dece, sinove, Stefana i Vukana i Dobrivoja i čerke Jelenu, Maru, Todoru, Oliveru i Draganu. Knez Lazar je bio oženjen knjeginjom Milicom, koja je posle njegove kongibine na Kosovu mudro upravljala državom. Imali su više dece, njihov sin Stefan Lazarević kasnije je postao i despot Srbije. Jedna od njihovih ćerki, Olivera, udala se za turskog sultana Bajazita, što je bio deo političkog dogovora tog vremena. Olivera je imala ogroman uticaj na sultanovom dvoru, a ostala je vena pravoslavlja uz dozvolu da ima i ličnog sveštenika. Porodica kneza Lazara imala je važnu ulogu u očuvanju srpske države nakon Kosovskog boja. Nakon smrti cara Dušana, srpsko carstvo je počelo da slabi. Knez Lazar je jačao svoju vlast kroz mudru politiku. Uspostavio je svoju prestonicu u gradu Kruševcu, koji je izgradio. Podigao je svoju tvrđavu Šaren grad. U gradu je sagradio crkvu Lazaricu, u kojoj se srpska vojska pričestila pred Kosovski boj. Knez Lazar je uspeo da stvori jaku državu u centralnoj Srbiji. Bio je mudar vladar koji je brinuo svom narodu, jačao crkve i gradio manastire. Jedan od najpoznatijih manastira koji se gradio je manastira Banica. Građen je u moravskom stilu sa puno ukrasa. Nalazi se 11 km od Ćuprije, danas se čuvaju tamo njegove mošte. Turci su bili moćna vojska i postali su velika pretnja za Srbiju nakon pobjede nad braćom Manjavčevićima. Marička bitka 1371. godine. Knez Lazar je okupio hrišćanske vladare u borbi protiv Turaka. Kneževa večera, posljednji dogovor srpskih velikaša, knez Lazar je nazdravljao svojim gostima pred predstojeću bitku. Lazarev izbor, sloboda je važnija od svega. Mnogi su veličali Lazarevu hrabrost, istrajnost i posvećenost narodu. Tako je i Jefimija, prva srpska pesnikinja, napisala pohvalu svetom knezu Lazaru. Zanimljivo je što to nije bilo obično delo. Jefimija je izvezala zlatnom žicom na crvenom pokrovu, što je služilo za pokrov za Lazarev ćilot. Jefimija hvali kneževe vrline i svesno žrtvovanje za odbranu vere i domovine. Moli da s neba podrži svoje sinove koji treba da nastave vladavinu i zahvaljuje se za ukazanu pažnju i brigu dok je živela u njegovom dvoru. Jefimija je živela u dvoru kneza Lazara i kneginje Milice nakon pogubije svoga muža Ugnješa Mrnjačevića. Knez Lazar nije prikazan samo kao vladar, već kao duhovni vođa koji je svojom žrtvom zadobio večnu slavu i značajno mesto u pamćenju srpskog naroda. Jefimija se posle Lazareve smrti zamonašila u manastir Ljubostinju sa kneginjom Milicom. Konačni obračun se dogodio 15. juna 1389. godine, na Vidovdan na Kosovu polju. Knez Lazar je predvodio srpsku vojsku, uz njega su bili Miloš Obilić i Vuk Branković. Tursku vojsku je predvodio sultan Murat. Bitka je bila žestoka i krvava, srpska vojska je brojčano slabija, ali se borila hrabro. Miloš Obilić je ubio Murata i knez Lazar je pogubljen od strane Turaka. Knez Lazar nije bio samo istorička ličnost, već simbol hrabrosti, ljubavi i prema otadžbini. Bio je veliki vladar i heroj koji svoj život položio za odbranu zemlje i naroda. Ja ne biram da li će u bitku po tome kolika mi sila preti, već po tome koliku svetinju branim.